आसलते आं गयबारि ब्लकनि सासे आफादगिरि इउपिपिएल दोलोनि बेवहाय आंबो टिकेट बिदोंमोन हयथ' टिकेटखौ जों हाग्रामा महिलारि सारा जितेन मुसाहारि बिथांनो दिनै हरदों थेवब्लाबो आं दुखु मोनाखै हयथ' आं साननैसो स्टेरिं कमिटिनि माबाफ्रा जाथ'यैखाय आं रेस्ट लानानै दंथ'योमोन आरो बिदिनो गामि गामि आं हाबदोंमोन दा बेखौनो दिनै इउपिपिएल दोलोनि लिडारफ्रा आंखौ बिभिन्न गामियाव थांनानै सुपाफ्राव थांनानै बियो जोंजों फैबाय इउपिपिएल दोलोआव फैबाय बे इउपिपिएलआव हाबबाय गबिन्द बसुमतारी बिथाङा थांनानै दंहैयो होननानै माखासे गामिफोर बिपिएफनि सापर्टार आंनि लोगोफोरखौ थांनानै बुंहैदों गतिके नोंथांमोनहा बिपिएफआव थाबाय थाना मा जाबावनो जगेन बसुमतारी बायदि मानसियानो जोंजों फैबाय बे खोथाखौ बिथांमोनहा बुंदों खिन्थु बे गासिबो नंखाय मानो नंखाय होननानै बुंदों दिनै प्रमद बर' बिथाङा बै गाव जि समावहाय 2020 सनाव इलेक्सन गेलेदोंमोन बे इलेक्सन गेलेनायाव बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुंनानै लादोंमोन सुइजारलेण्ड लाबोगोन सुइजारलेण्ड बानायगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होगोन न'खर न'खर साकरि होगोन बे खोथाफोरखौ दिनैहाय नेक्स्ट गभर्नमेन्ट बायनायनि उनाव जिहेतु गाव होनो हायाखिसै गभर्नमेन्ट बायनायनि उनावहाय बे इस्युखौ लानानै थांफिननो हायाखै दिनै रायजोफ्रा गाज्रि मोनबाय बै रायजोफ्रा बिथांमोनखौ दिनै हाबनो होआखै बिनिखायनो मा खालामदों जोंनि गेजेरनिफ्राय माखासे लिडारफोरखौ बिथांमोनहा दिहुननानै लांनो नागिरदों ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गयबारि बासिनि बिपिएफ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायदों खुनुदिन आङो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै आङो गुबुन दोलोआव थाङाखै इउपिपिएल दोलोआव थाङाखै आंनि मथ'आ बेनो जितेन मुसाहारिखौ जों गयबारि ब्लकआव सासे बिजाथि हिसाबै मोननो हादों हाग्रामा महिलारि सारा बिथांखौनो हरदों बिनिखायनो आङो बुंदों रायजोफोरनि गेजेराव दिनैबो आं नारेंगावआव थांदों शरीफुल इस्लाम आरो जोंनि गासै लोगोफ्रा थांनानै बेयाव जयनिं हाबाफारियाव जों दंहैयोमोन जों बेयाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदों जोंनिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारिया गभर्नमेन्टआव फैफिननांगौ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मोनसे गोख्रों मोनसे सरकार जानांगौ ओंखायनो बुंदों आङो जितेन मुसाहारिनो भट होनांगौ हाग्रामा महिलारिखौ गभर्नमेन्टआव लाबोफिननांगौ बेखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदों आरो रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों आङो बिपिएफखौ गारनानै आं इउपिपिएल दोलोआव थाङाखै बेखौनो आं नोंथांमोननि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं स्पष्ट खालामना होबाय गोजोन्थों হয় মই শৰীফুল ইছলাম মই মাইনৰিটি সেলৰ ডিস্ট্ৰিক্ট জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী তামুলপুৰ জিলা বিপিএফ কথাটো হ'ল অপপ্ৰচাৰ বিৰোধীহে চলাবই সেইটো লৈ আসলতে শংকিত হ'ব নালাগে আমি আমাৰ স্থিতিত যথেষ্ট অটল আছো আৰু ভৱিষ্যত থাকিম আমি প্ৰতিটো দিনে আমাৰ কাৰ্যসূচী সময়মতে ৰোল মতে আমি চলাই গৈ আছো আৰু এনেকুৱা কিছু বিভ্ৰান্তি সৃষ্টিৰ কাৰণে অপপ্ৰচাৰ চলোৱা হয় আমাৰ কেৱল ময়েই নহয় আমাৰ কেণ্ডিডেট মহোদয়কো তেখেতসকলে এৰা নাই কেণ্ডিডেটৰ ওপৰতো কথা আহি পৰিছে বোলে বৃহৎ ধনৰ লেনদেন হয় আমাৰ কেণ্ডিডেট গতিকে কেণ্ডিডেট পলাব এনেকুৱা ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে তেখেতসকলে প্ৰপগণ্ডা পেলাইছে আসলতে সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন কথা আমি ৰাইজৰ মাজত আৰু আমাৰ দলীয় কৰ্মী হিচাপে সকলোৱে আমি যথেষ্ট সুখী আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি জয়লাভ কৰিম আমি নিষ্ঠাৰে কাম কৰি গৈ আছো সদায় আমি নিজৰ স্থিতি অটল ৰাখিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে সম্পূৰ্ণভাৱে আমি অটল থাকিম ইয়াত কোনো ভয় কৰিবলগীয়া নাই এইবিলাক এটা মিছা অপপ্ৰচাৰ গতিকে এই ধৰণৰ বাৰ্তাৰ পৰা যাতে সকলোৱে মানে বিৰত থাকে আৰু বিপিএফ দলটি জয় হোৱাৰ কামনাৰে মই মোৰ স্থিতি মই স্পষ্টীকৰণ দি দিলোঁ একদম সম্পূৰ্ণ সঁচা কথা মানে বিপিএফ দলটিক আজি জনসাধাৰণে যেনেকৈ আদৰি লৈছে গতিকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণে এনেকুৱা প্ৰপগেণ্ডা পেলাওটো ডাঙৰ কথা নহয় গতিকে আজিকালি মানুহে বুজিবলৈ বাকী নাথাকে ৰাইজে বুজি পাই যাব আমাৰ বিপিএফ দলত কি ধৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ ৰাইজৰ মাজত আমি কেনেকৈ সঁহাৰি পাইছোঁ সেইটো নিশ্চয় সকলোৱে অৱগত হৈ আছে বৰ্তমান দেখা পাই আছে আৰু আমাৰ উত্থান কি ধৰণে আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ সকলোৰে সঁহাৰি সকলোৰে আশীৰ্বাদ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় হোৱাই নাই